lo so lui khoi tanga soi tran tur nge po ka thelo ba a khoi lai nge soi tor ai nge soi tur eng lai nge soi lo tur po ka to lo mi thing hian pathian hi kan zong na se em em a zon dan chi sang sang kan ne ya sa khwa na ka wan lo ti po hian enga ma zong tak chuanin pathian hian zonga a om lo zia tal hian ngai to thrin an chu wan chang kan ngai ven tlang em em thi hria ta tun lai khovelanga chuanin man lai ai ma khanin pathian biak dan kong sang sang alo tam to em awang hianin klema no pang jok tena pathian kan be seidan le kan du thu sam chu anuam aol sam a ha dam lampang kha ni thin ani nuam veng veng no khatiang kha kan du thina new age spirituality an tia new age ti ming chu puna thil thar lutuk eron ni lova chu tiang chu mi zo te jinga po kan om nual to ni na langa christian te jinga po kan omani christian chu an ni to lo ani chon chu an video te an thu an rin dan an soina video te po aron lara tun la ya ami malang zonga vein chan le khatiang hanin beivel kha ka pei lowa in rianga youtube bar ma influencer dang ka wa in hel puyang chi hi ka pei velo ka man lo ka thiam lo bok ani ama ro chu rin na chungchang ani chuanin mi tam tak hi khatiang zong kan lo ni wangin a rokin ril ro ti buai thei hi a om chuanin ka haider thiam lo thina an ngoi pui mai om tu po chunia ama ro chu kan ngoi pui chung khanin mieng zat nge kharin na khan lo lutang ti kha ngai to telanga ya kan rin na ron do zong lampang thil ani phei chuanin kan lo defend ve hi kan ti tur ni aka ngai de upok sia tin tlai te po hi lo amani chuanin heng new age spiritually so hi kaini mi zo te ji ngai pok kan oma engtinge kan hriat an kan ti chuanin kan hriat dan tur rang ka sayanga chu kan hriat huna chuanin kan va musitanga kan va dewang ti nan ni lovin kan lo inven thei nan ka sai don ani pakhat na chuanin an tong ka matang in a hriata sap tong thumalan mangna sa a chan chu sapra matang ron chuak ani I am spiritual not religious ka Thlarau mi a sa khomi ero kanilo ti hi an thu pu ani Thlarau na chun du Thlarau na chu kan zong ve kan ti kha pathian po engama zong tak chon an zong ve ama ro chu mainstream religion sa khwana hi sa khwana kai hruaina nei dan nei serle sang nei hi an du lovani hruai tu nei mo khatiang kha an du lova I'm not religious sa khomi kan dilova ama ro chu ka Thlarau mi ani anti nge ani chu ta chuan iso krista te poi awm chuan ring ve thowa ama ro chu athilo cross a khen be ni lo an tia chu wang chong christian an ni theilo ani mo kha chu muslim rin dan te ni tin pani na chuanin an tong kama energy vibes vibration manifestation affirmation ascension tiang kha tam em ani bon mel do kha an mang fo ta energy mishing chunga hianin vibration ama chu a tha zonga high vibration high energy kanom chuan kanin thon kanin pe chong the ni kha Thlarau tha kha ti ten an ringa tin an positive em ani positive angin an lang ani anuam lam le anuam veng zong entir nan mai iso krista da chumin mangai tu nia mi fel takani a chuwang chuanin cross a an kheng bet lova alom om lut takani an ti dai ni kha klema no pang abikin klerol tan chuanin alom om theina lai kha mani iso kha khongai thlak ema tur dan kha an kheng bet le lo ni ti kha alom om mel to ka ama ro chu chan dam na kha a thel na sal lu tu ni ka thu khan min chan dam na na athil ti suala ne na thi na ne na ani wangin alom om lu tu ni cross a lo thi lo seng chuanin chan damin kan om don lo ni ma se khatian an soi mam ta be kan ni chuanin truth is relative kan share le dan tur chu thu tak khi om lo an ma ni chuanin
thu ta kom lo kan ti na chu engkim hi thu ta kan ni vek sa ko na zong hi thaveka mishing in a kan ril ruput mang zong hi thavek sexuality enge kan eat zong ti te po hi thaveke an ti vek mai ni engkim kha thavek top adik vek top chu a fu lo na lai chu thil in kal awmin adik vek thei lo ani pakhat adikanga abak zong adik lo anga ni chu logic ani masen mani chu adik vek he nia engting a christian te wana ma kan kai bi kanga muslim te sa ko tang hi shemhuna tla vek don mo an ti hian o kan ti hian in fair lo an ti thina a fair lo te chu fair lo veng chu ama ro chu dik vek thei lo ani ain kal awangin an lo wangin van ram hi lo omani chuanin a kai dan tur mi pakhatina ron soi engam ber khadik ka ngai don ni mo alo bera christian he lo dik ta lo ni pon allah mon tar kha chu ron dik ngai ta ni a rolin an ron om nge nyang kho fel top dan zong kha rolin ron thleng thei lo e kan thi nuwa po kan om dan tu ji sang sa kho sang in soi dan sang an neya adik vek thei lo ni kha tin anin judge ngai lo ni kha positivity a khanin tu manin judge lo engkim hi thavek eng po ni ro se thavek ke ti khan ya chu a lo me mani engkim hi a thavek lova kanom dan hen kan thavek lo ni me ring hi man lai kho chak eastern mysticism atanga chuak ania crystal ten boy pu alchemy ti angrang te lungmoi tak ten la khoma ban buna wa tur te or tur te khan Thlarau vibration ati chakani ten ti chuanin tarot cards mo lekha den ang deuh te hi an Thlarau din mun en nan ten an manga tin hei mandela ti vel te mo thil phiar moi tak rang nei no yang chi te kha an tui pui a chuan manifestation meditation yoga ti te po an eng kong tin reng khanin Thlarau khan tum ta ni tin an tong kama eat ego scientific term ni om tak te quantum ten manga ma se in kung kai na nei lem lo ni chiko phe chuan in ka sa hu thut mai tia an spirituality le quantum mechanics in kung kai na nei lo ni thilan zuar thina ni mo an dam doi te an le khabu te chu man lai tangin an lo ching to snake poison in lo hra to mai theya dam doi ni si kha in bum nan an mang an lo zuar thina kha dam lo te khan in ring nan lo lei thina adam pha te pan lo om ve thin chu mak ve na lai choni ta ni placebo effect no an rin lak chuanin masi kha ahim lo ni an vai hianin huang khata da wa soi hi a har chan chu rin dar sang te pon nei ve a chu wang chan tu na ka video soi a po hian an mani ha khan chulai chu cheng chu kan ring lo reng nang po anon ti mai theya ma se rin dan chi khat kal phung chi khat nei an ni lo wangin an mani big kan va soi na khani thei lo ani an free he an zalen lo tu ka mo mi pakhat le khabu je kha an lo pom mai the helama midang je kan lo pom le theya chu wang chuanin a hlomin kan sei don top ta an rin na lo tel lo ni chuanin a tel lo ni mai kha tin bible hin pom lo tlang pu ani an pom lo te chun sei dot lova ama ro chu bible hi naisian khompui za thum som ni panga khanin edia khanin an du don edita an du na lai an dan ye ten tia chuta an sei ren chu bible in rin hi verify vero an tia khami an du cdt plate an du an edit ani naisia khompui ati kha engen source verify turin nge om bi kana ka ti don ni achan chu naisian khompui thakhat vel ora khanin an sei nuai nga chuang phek cdt plate kha thakhat chunga du nalai edit the ni lo rim ani edit na man kha om lova naisian khompuya an agenda de chu pathian isua pathian zia kan ti don nge isua kha pathian fapa tak nge ni mishing pangai ariana kha chuan in mishing in ron pianga chuan mishing ani atia mase alexander le athanasius athe ho kha chuan in pathian fopamal nei chana ni wai pathian ani antia ka tanghan trinity te pokaron mum chhota tin easter sunday man hun tur ten rela chuanin naisian thurin kan ti apostle creed tang type do labu christian labu apoka na omanga khatien te kha anduang chuaka du chuan en theini verify andu chuanin naisian creed thurel kha a en theini phek nuai nga chuang bible edit kha chu ni sen chuan thakhat chung an zo lo pialama anin an ho thei lovang an trin thei lovang
tin mi puin an pom don lo khim phim ani kha tiang thil conspiratorial tu eng tin nge hetia ki an pun na sat kan ti chuan pakhat na chuanin tunlai abikin no pangzinga lo holo wala tleirol deuh te no pang deuh te panin lo en mai theya vazom ve chak om na chu an positive ani positivity hi chu kan du vek kan upa mo kan no pang emo amaro chu a positive an positive ngar an thu soi pa te hianin an nui se yang a thil ngi yoman soi pon an nui an sei thoba ni midang vadem anga lang si lo mi zong mangai anga lang si khanin Christian te kan tlin lo na te pathian sa khomi te kan fel lo zia te ka anon zep zeu nga ma sen nui chung si in kha toxic positivity kha atelani ma se positivity te kan du ve ka wangina bikin kan no pan line ni zom ve kha chak om man individualism self help kha telta nang mani ti thei thil dang mi dang hi ngai lo kan no pan lai chuanin ma nia in todel tok anga te kan in ngai ta tro nu le pa te laka hel do le kan ni phei chuanin thu nei na tanga tlan chua te kan du thin ta tro ma ni ka theina chu ke ma chung han om ve kan ni ti kha kan du thin ani chu min fa thin ta ni kha tiang self help ho kanin Deepak Chopra kan tiang rang te Proctor te John Vitale te mani kha tiang te pau kha le kha bu zor na nan mangani kang no pang te claim tur khanin achan chu no pang nu le pa te nan how shepa antir nan khami khan video ve en ta ne YouTube pa a YouTube video ina khanin tu ma nan tha thiam lo che tiro khotlang in an tha thiam lo che ko thanen tha thiam lo che ma sen nang ma in thia thiam chon tok an motivating ta ani khami khan alu je langa to pa jong le khabu le yanga online atangin kha le khabu atang khanin kha spiritualism a khanin an lu thin don ta ne mi niam lai ber kha an zopo thiam ani real rule la juvenile lai do lek khanin tin no pang te ta na adu om le na chu abikin anti establishment kan ti thin thu nei na du lo na andi don nge dan du lo na sa khona an du lo kan ti na chan po sa khona chuanin ko thana te chuanin ho tu ten oma soi tu ten oma dan le du no oma thurin te kan ne ya khang jong kha an du lo anin ma ni chon ma ni in ma zalen taka Thlarau khan du thin ta kawang khan no pang big tan chuan om adu om theina lai kha chu omani damna an soi tel boka ka mai mi zial te ka pumna te khatiang kha ka meditate ni nga vel lek ni tin ka meditate tu na chona dam vek to an tia meditation tak chuanin ni eril rumang hian taksa hi engemaw chana athunon the ni amaro chu kha kong dik lo ani Christian kan ni lova helama han ka kalanga intini chuanin kha chu okay khalama han kal ro Buddhism lama te pokalla Hindu ate po han inti damna dan te chuan nei ve ni amaro chu Christian kan ni in chung sia khatiang khailo practice ani chuanin i beidon hun kha thleng don ni engmo chen chu iron dam mai thei ma se khovel dana chuanin mi fel chunga le mi sol chunga ruwa in angkhatin sura i in tong tai dam thei lo hun kha ron thleng ngei don khata khanin i beidonga kalna tur kha Israel don chung lo pani iso Christa ro chuanin kan chunga hianin engkim thlen engpo lo thleng se khami tuar chua dan kha kanin zir tir ta iso pan min zir tir reng ani cross put ti te mo anuam vek lo ani iso Christa zui kha chu hetiang hai chu anuam vek anin tiama wang hian anom lo huna khanin an boi thin ta ni ta a lo om na them khat karon senga ni ka in Christian ka ya kalawin ti ve wangin Christian na ka defend chu nga ya Christian na te po a lo om mi then khat ta na that lo na te chu tamang amaro chu an dular an sei ve mai se kha chu mo ka sei tur ni lo ke ma chuanin ka din na lam tang ka sei don ani hetiang new age spirituality te a lo om na chu pakhat na chuanin atlang puin Christa ming hoin anon in sei thin ani iso Christa kan ring ve thawan ti amaro chu iswa Christa takha ani lo ni an rin kha tu wang chuanin Christian ni du deuh bok si Christian na lung oi to che si lo tan khan lu ol sam a lo omani ni na individualism shim chu engemaw chena a him lova atopa mani engen yang beidon na min roi lu thina a extreme huna phei chuanin engkim ka ti theini keima kan ti to chuanin nangma ber kha thlula enge chan to ang mo
chu wang chuan in Christian na chuan in Iso Krista ha kan lungpui het kan tia engma kan zero thak khuna po wangen tur wa in nga na tur ha kan nei ta an man yai chuan in kema iti thei an tia self help pa hanin iti thei lo hun kha ron thleng nge don pathum na chuan in sa khwana kan ni lawan tia ma ro chu sa khwana ani sa khwana in ti lo ma se ani kina abu ta point le yanga in hu khom ta poron om chawng kal ta ni tin thu tak an nara ange moni thu tak dar te chu a thu tak ni an hriat a an lo pom te chu ni tho mai thei ama ro chu thu tak an nar ka ti an chan chu engkim hi dikani an ti to chu ani na dik thei to lo ani engkim hi dik thei lo engkim hi thu tak ani thei lo bible kan bible a chuanin ke mani bible bi ka chuanin misual ti pu ti thu mal poi voi khan ma lang lawan ti to chuan engting an khovel kha omang an du an sexuality an explore anga mi pa ngai mo in ti si kha mi pa hi ki sin la no melody phian mai the sin tin anin noranga to pa chuanin no pang I ching ni te in mu chuak se a boi thak to che chu a poi don lo to emo kha akal zel chuanin adal tu om to bok si lo tol tha khatiang morally evil thil te pa lo ti se a thavek ril ro oma vibration in khatiang lama a manifestation chuanin a thavek an tia khang kha a him lo lu to kani unlimited tolerance anin pomzam vek top mai ni chu lo om na lai ni a Paul sen khat ka chon kan pomzam vek lo chu tiang khatiang chu kan nei thoron tima ula atlang pui new age spirituality a chon engkim hin pom top swal kha om lo ani den lu thuk anom mel na lai tak kha lai kha film khur turin ka do chewa bikin kan naw te lam ten lo mani chonin anom mel lu tukani an tiang ha crystal ten hu manga ka Thlarau vibration kha dimension thara han chho ti ran tu manga hei ka ban nui zat na lamani lova enge ma ni feel good ringot ma ni nuam ti na le a ha dam ma ni ta na ha dam zong ringot takan zui chuanin kan be don hona lo ma kha kan tuar thiam don lo ani tin an thu soi thina eng bernge ron chan tur po ka thelo ma se antiran mai swal chung changa khanin mangai pathian chon eng tin nge swal apiang ti thei che ti ten an zot ta swal apiang swal tiamin ko theina chan chu kan pathian kha fel thiang limani wang ani kan pathian kha fel thiang lim ni lo se ke ma ni ang tho ni se ai swal bik hlei nem ke mang tho ni lom ron ti se eng tin nge pathian ani theyang a thiang hlim lu to wangin ke ni kha swal kan lo ni ta ni mo abula avakal ringot don maila hei ni te thal to ka valon ngot don te kang rol de kan mai ni kha na sem che ni lawa ani na kha kan ni na ne na in mil lo ani chu wang chon swal min ti ni min ngei wang ni lo bin kan ni na ni kha ka chu mo no te poron ni se no sen ron piang pon se swal piang ani ti kha pom mai tu a chan chu a soi tu pathian kha a thiang hlim fam kim tlatani kolosa bung ni changria ta khanin Krista zirtiana ang ni lovin khovel fin na le khovel aob te khovel thiam na te mangin nakina chuanin rallak suman la ron mang chewati ren samatan I poisai se ngi senga khalaya khanin le an le kabu le nan te an course ve en nan ten mo nama kha ren samangi ni om to don ni I hriat meu chuanin khul chua zo rol lo khailo ni to vado na ani lo chu han ti do ni la ka thup seng to lo nga vado na ang deu ni kanin defend ve khangai ni apologetics ang zong pon ke ai thiam zo ka thiam chiang zok te pon an la ron soi te po nga yang ma se atlai ma in ke a ber hian in ka ron soi phong mai ni ka soi tang khanin eng lai ber nge ron lu chil tur po ka la thiam lova chu wang chon atlang puin ka ron soi ni tianga hianin an ma ni a hianin kan chunga pathian omne na in zom ti ter thin ta pathian omna dimension Isa Krista omna dimension sangjok han po ama ang han ni ve ti te khatian te kha ari nem ma chung zong ina ako na chu ako chu enge mishing te pathian ang kan ni thena tura hanin min shwai thenan tuma tu chu kan hriat dang tur chu evile adama edana huana rulena thlem khanin he thei hi nei chuan eng thing e ti kha pathian ang in lo ni don ni ati ni he bum na hi a hlui to tuk chuwang chuanin lo thlunam to su abikin puitling lam te kha chuanin oi lo sa anga kan oi lo ani pon van husit le va deu le va trol la to
wa buliang zong kha chon kal lem lo ila tul lo ama ro chu kan fa te kan nau te ve nan chu anin thapui kan chuai ro chu angai ni kan hriat lo hlan khanin anu in khom ve mo kan ti khanin heng gitanjali ti vela mo Buddhism Hinduism type dawa khani an lo kal der the ni khresi lovin achan chu sap trong thumal thil changkang do kha tamta quantum vibration mechanics ascension ti te manifest channeling ti vel nuai khani to inhrethiam ve don lo ni lo ti char poni se an Thlarau chung chang kha chuan chon film khoranga ya tolani chuan kan la seisel don nia Trinity